Kadon Bosco Youth Center kaway na kislem ba ay jing hikay ki kana aki course computer media but kiway ki soft skills mantaka sngi ka arp nyo tarik uyayong kalaplisa kaway ka course syapang ka beautician ya kane ka course lawan pli da ubradar Barnabas Kriam ubaday manager jong Kadon Bosco Technical School balayo ru ya ka jingkerku na ipadar Arkadius Pueng i principal jong Kadon Bosco Technical School i director jong Kadon Bosco Youth Center ila ay kajing kublay sungungo ya kibaro arngod bakila yarap bala ay mansim ya ka youth center pansdang ya katay ka beautician course la pan mau i kinong page ba kinong Christian jong ka channel jongi ba ka youth center kadon kumba saw po arteli ki short term course ba per pat ka baisiu kamday ka barem nalor ki donru ka placement na kabenta ki kana ki bale bha ha ki course jongki